Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Ka Movement for Change ka kunhun 3 months ngupha kabla lam khmat du nong 3 months ngupha usamla rangba chan dame sungo kum u chief convener but u permin samayang convener kla lej banyakren but banyakendu but ban ajing tho ki returning officers but deputy commissioner Jonka West Giant Hills district Henry kim shimla yo alat banyakendu namar bagi don gijing alang Day namar bakalong kakam ka bakar ki tikila ay ka jing tho haki personal secretary jungki manpan poi pat shaki. Kila ay jing tho shaki returning officer jong ka first Nartiang constituency, second Jowai constituency, third Raliang constituency but ka fourth Maukaya constituency ban ujor persya ik jine arsap pat jine shiliang jongki wahech nong yaki party but yaki candidates beper hapo kini ki constituencies. Ka movement kala yo ikajing ujo na ki patba but what na ki candidates ru bagi rang ba asnong ki le abor ba thombor ka hok jong ki habawan ki candidates ki babun pisa ki khambon nong bot ti ki pen kerpang bhai ka jing pen kre ka jing te po asnong po tha or ki rukom kren rukom penyat meeting hendrai lada wan pat ki bapli ki candidates ki bamdan pisa ki bamdan nong bot te wat tang ka jing pen te ru ki mi ai po asnong po tha ka movement ka karpa jur yakini ki returning officers but ya deputy commissioner ru banshim khya ya kane ka kam ka kanturu ya kirang bashnang boro bakim dei ban paw ya kum kane jingle arsap ba jingle re khlau jongki kide benya trei lang na kabanta ka bha kamyat ka ya bet ya denti jo kane ka election lada ka movement ka dang lap ya kirang bashnang ki balle ya kum kini ki kam arsap tekan le ujo shi sunan cha chief election officer jong ka election commission Meglaya. Tagasmi nagaliang jongi kumbagan hun Tremon siya kabangi ay kerting ka movement for change de nilalek ban ya kendu yo deputy commissioner jongga West Giant Hills district bat kumju yagi returning officer jong dinegi southerly constituency kita kide ke first Nartiang constituency bat ka Tujuai constituency bat ka Raliang constituency bat ka Fort Mogayao constituency de ke jing tuka jimut jing tumu ke bangi ngile ye kendu ye deputy commissioner bat ye ginegi returning officer jong ginegi southerly constituency kalong haga jing ye day bat ke jing le siliang ane ke jing le arsap jong ki rang ba snong boper ki badon hapo kani ka West Giant Hills district haga jing ye day bat kani election arjar arpeulai nile yo gijing tip ke bati kena don kisnong kiba le arsap bat kiba sya siliang yaki candidates kum penuksa lada ki wan ki candidates kiba bun pisa lada ki wan ki candidates kiba klan ki priang bat kisim khia bah nadu kejing arrange ki meeting bat hadu kejing pha yaki pai nong snong ban yawan renti ban yawan biang por hinrai ngilap bala da wan pat deki candidates ki baduna pisa deki candidates ki ba ki kimon deki candidates ki ba kham rit layer chu om bekunta te kim ajing tip daga batikna ye kinong som thau bagi wan renti bagi wan biang por sekejeng yala te kan ne galong ke ba pen ya ka hok jong ki candidates bo fer kipen ru ya kataka rules of democracy kipen ru ya kataka model code of conduct namar bangitip baro ki candidates na ki parti bo fer ki candidates bo fer ki don la ga jong hok ban yo ya ke meeting ke bebiang re da jing le jong ira ba slong kumne kalong ke penyau siliang bat kalong kumba ibenye kike dina kene ga daw tingi ay ga jing tho ya u deputy commissioner bat igi returning officer bo fer jong kinegi southerly constituency bakin ay ga jing tha ya baro grang ba slong ba kim dei ban le arsap